आकाशवाणी इम्फाल वाहेंगबम राजेश न पाव पाजरी अहनबद मरुब पाव इसाउगी अवाब नंगलबा असंगी मियामदा तेंगबांगनबा पोलमसिंग मुख्यमंत्री नोंथोमम बीरेन सिंह ngasi lamthakre आजादी का अमृत महोत्सव पालन थौरंगी सरुक अमा ओइना फॉरेस्ट विभागना ngasi नोमाइचिंग चिंगदा उ चारा क्यामरुम थाखरे मणिपुर ngasi नौना मियोय अहुम कोविड-19 पॉजिटिव ओइखिबगा लोइना राज्यसिदा हौजिक एक्टिव केस 13 सूरे अफबा मचियोब चिंजाक चाननबा पांदमदा ईट राइट मेला ngasi थौबाल जिलादा पांगथोखरे अमसुंग केंद्रगी हक्सल मंत्री मनसुख मंडावियाना हाइरी सरकार असिना अथुबा मतमदा वन नेशन वन डायलाइसिस प्रोग्राम हौदोकलगने असम की इचाव की अवाब नंगलब मियाम द पीननब तेंगबांग की पोलम सिंह मुख्यमंत्री नोंथोमम बीरेन सिंह ngasi lamthakre इम्फाल की कंगला ममांग द पांगथोप थौरम अमद पोलम सिंह अदु मुख्यमंत्री ने lamthakibani थौरमदुग मरी लेना पाउमी सिंह द वांगांगबद मुख्यमंत्री ने हाई राज्यदुद इचावना मरम ओइदुना जिला कुनिपान की मियोय लाख कुनिथोय हेना अवाब मायोकनरिबा अदुदा मणिपुर नसु सरुक यारी मांग हाई इचाव वसिना मरम ओइदुना मियोय लाख अनि हेना लेफम लेतदुना हौजिक रिलीफ कैंप सट्रुक मरफू रोमदा चंगजफम लौदुना लेरी मसीगी मनुंगदे इचावगी काहेना अवाब नंगलबा कासार जिलादा हांगबा रिलीफ कैंप चनी कुंट्रादा मियोय लाख कयामरुम चंगजफम लौदुना लेरी युमलो नरिबा राज्य असिदा इसिंग इचावगी अवाब मायोक नरिबा असिदा मियोयबगी मिनुंगसी येंगदुना राज्य सरकार न खरदा ओइरबसु मतेंग पांगबनी मुख्यमंत्री ने हाई ngasi तेंगबांगी पोलम सिंह पीरिबा अदुगी मनुंगदा चेंग क्विंटन चामा कुंट्रा मंगा यावा ट्रक अहुम हवाई बैग चामा अनि थुम बैग चामा कुन असाथाव बॉक्स चामा कुन यावरी मसीगी मथक्ता मी कनबा अमसुंग तेंगबांग पीबगी थबकता मतेंग पांगनबा स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स की मियोय निफुसु यावरी महांगनाई ngasi तेंगबांग पीरिबा असि सरकार अमगी मरक्ता तेंगबांग पिनबनी अमदी पोलम सिंह अदु SDRF की मियोय सिंह अदु असम की लखीमपुर जिलादा रिपोर्ट तौगनी महांगनाई राज्यदुदा लेरिबा मणिपुरी सिंहसु इचावगी अवाब मायोकनबगा लोइनना थकनबा इसिंग यावना चाना थबा पोलम सिंह वाटपगी समस्या अमा मायोकनरी मणिपुरी सिंहना मपुंग ओइना तारिबा सिलचर होजाई अमसुंग लमदिंगदा मैतै लिपुन अमसुंग चीफ मिनिस्टर मार्शल आर्ट्स ग्रुप की वॉलंटियर सिंह थारगनी Today we are sending along with 135 quintals, aduga pao 102 bags, swallow 120, adugi koi master 120 boxes. The Muslim libraries the nakam the left river koi announcing, marching, and directly disaster management ki train to be the pushing the other side of the government to government direct contact or matung the Lukhimpur report or kan the meeting pangugira bani alai and directly safety given to Shimla Singh adu dari for safety given to driver Singh maya dari ki meeting punna makai best wishes pizari na do yetta to asoi bangam yaw domoi bio सेंट्रल फॉरेस्ट डिवीजन मणिपुर सिंधना नोमाई चिंग रिजर्व फॉरेस्ट उ थाबा अमसुंग खननैनबगी थोरम अमंगसी पांगथोखरे फॉरेस्ट अमसुंग एनवायरनमेंट मंत्री थोंगाम बिसोजी सिंहना लुचिंगदना पांगथोकिबा उ चारा थाबगी थोरम अदुदा MLA शेख नुरुल हसन एल रामेश्वर मितै KH इबोमचा सिंह फॉरेस्ट विभाग की ऑफिसर सिंह अमदी खुंजा सिंहना उ चारा चनी हेना थाकी थौरमदुगा मरी लेना वांगांगबदा श्री थोंगाम बिसोजिन हाई भारत निम तमनपा चाही हुमुद्रा मंगा सुरप कुमोन थौरंगा मरी लेना राज्य सरकार न मणिपुर की मफम क्या उचारा लाख हुमुद्रा मंगा थानब पांदम थमले मांग हाई अकोइबगी फिवम कंदब यादे अमसुंग फहंदब यादे हाइबगी वाखलोंदा उचारा सिंह असी थाबनी मियामना रिजर्व फॉरेस्ट अमसुंग प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हाइबसी करिनो हाइबदु खंगबगी तंगाई फदब लई मतम अमदा मणिपुर दा हवा नुंसित फरिंगै मतमदा AC की दरकार लेरमदे अदुबो क्लाइमेट चेंज न मरम ओइरगा साबगी चांग हेंगलकपा मतम चादन नोंग चुबा अमसुंग इकंग थोकपगी समस्या क्या मायोकनरकले मरम अदुना मणिपुर मौसागी फिबमदा अमुक हंजिलनबा उचारा सिंह थाबगी खोंजंग असी चंगसिलकपने
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯠ ꯆꯦꯟꯖ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯥꯏꯁꯕꯔꯒꯁꯤꯡꯁꯤ ꯀꯌꯥꯝꯅ ꯁꯧꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯗꯦꯟꯖꯔꯦꯁ ꯄꯥꯔꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯨꯝ ꯊꯨꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯀꯅꯥꯝꯇ ꯄ꯭ꯔꯤꯗꯤꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯤꯛꯏꯉꯩ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯉꯁꯤ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯝꯕꯁꯤ ꯑꯦꯁꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯔꯝꯗꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯗ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯔꯝꯗꯦ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯚꯂꯤꯍꯨꯗꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯅꯥꯄꯣꯝꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯇꯣꯞ ꯑꯇꯣꯞꯄꯗ ꯇꯥꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯍꯣꯏ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯅ ꯑꯇꯩ ꯆꯥꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯏꯚꯂꯤꯍꯨꯗꯀꯤꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯗꯤ ꯌꯥꯏ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯑꯃꯃꯝ ꯁꯨꯝ ꯀꯛꯈꯤꯕꯁꯤꯅ ꯎꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯔꯤꯖꯥꯔꯚ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯇꯦꯗ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛ ꯂꯩꯔꯛꯇꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤ ꯀꯟꯅꯅꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯃ ꯈꯣꯡꯖꯪꯁꯤ ꯐꯣꯔ ꯗ ꯂꯥꯁ ꯃꯦꯅꯤ ꯏꯌꯔꯁꯇ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯝꯗꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯈꯨꯅꯨꯡꯗ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯖꯥꯔꯚ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯃꯔꯛ ꯁꯪꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯇꯦꯗ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎ ꯋꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯤ ꯀꯥꯏꯗꯅꯕ ꯊꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ BJP Manipur Pradesh Sindra ngasi ayuk loktak pat amasung masigi akoibagi pibam phagananaba pandamda senra amadi mafam kyada lamtu sengbagi thorom ama pangthokre thoromdra saruk ama oina mafam kyada u chara sing thaki dolgi state president Srimati A Sarda Devi amasung BJP National General Secretary CT Rabina Tungda moirangda leiba INA Memorial satuna Netaji gi murti da laikatki Thoromdra wangang mada City Rabin hai aikoigi ahal lamman singna aikoigi akoibagi phibamgi maramda mamutana khangna hinglammi makoina prithibi ising mai nungsit atiabu khangna ira thauni torami haujiki mirolna chawkhatle haina launariba asi tasingna makti chawkhatpa yaudribani makoina chawkhatri haiba ahal lamman sing adudi chawkhatna aying asagi khal ningtina khangna hinglammi मणिपुर अति सुंदर है पालन करना हमारा जिम्मेदारी है इसके वजह से स्वच्छता हम जीवन का रत होना सभी प्रयास करके इसके लिए पहले मोदी जी ने कहा थे सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास उसके बाद जोड़ किए सबका प्रयास के वजह से भारत स्वच्छ भारत होता है हम सब लोग प्रयास करना स्वच्छ भारत के रत पालन करना इस बात आपके सामने रख करके Relief Center for the Welfare of Able Person Manipurna Helen Adam Killer gi chama nifuni suba kumon thorom sagolban tera bazar leba office asida pangthokre thorom adu sangsan asigi media advisor Nimol Ningombam na hai miga mimana draba singi haithoi singthoiba kaya ama leiri center asina koina satuna makoi gi haithoi singthoiba khangdokpa galona makoi bu pungning thogot poina makoi gi isai sing recording tawduna miam da puthoknaba honari tabiriba pawasi Akashbani Imphal degini Manipur ngasi nauna mioi ahum COVID-19 positive oikibaga loinana Raija sida hojik active case tara mari sure nauna positive oikiba sing adu Imphal West jila degi ngaktani masi tharga hojik phawada COVID positive oiba apunma masing lakh ama lising kuntra tare chani yangkhaini pan sure hariba matamasda positive oiba mioi naba phakiba amasung sibagi paw leite adu moinamak hojik phawada mioi lakh ama lising kuntra manga chama kun mari naba phakre naba phabagi changcha da marfurani pan dasmik mari mangani hojik phawada mioi lising ani chama kun laisat asdegi laikidre Manipur ngasi punna COVID vaccine dose lising ahum sama nipu humdoi kapki hauji pawda punna vaccine dose la kumapan lising yangkai taruk changa kumapan kapkre masigi manungda ahanba dose la tara manga lising marfudra mathoi samri humputaret ani suba dose la tara ni thoi lising yangkai taruk chahum nipu mathoi amasung precaution dose la ama lising ni pan chatret kun mathoi kapkre Azadi ka Amrit Mahotsav thorongi saruk ama oina Food Safety Administration Thawbalna District Administration gi makhada ngasi Thawbal Mela Ground da Eat Right Walkathon pangthokre Thoromda saruk yakiba jila asigi Deputy Commissioner Antem Subas na hai miam na masama ufana lainaba apaba makal gi chinjak sing chabagi tangai fadaba lei manghai haujikti miam na organic oiba chinjak ta hena mieng changlak pagaloina mama mapa oiba singna su masa singda machi oiba chinjak biznaba honagadabani pesticide ama hapa ko tsara ko ko khanda bagi bazar ne ko phajai ne na le le adu kana ko mo bile khade ne ko khanda bale kami ne ko ka 3 साल हो गए हैं 3 साल के pesticide आप ने की वाटर लोन के लिए ले सिकुम mo ya se ko na khanda sasan bagi shogar ko ya kan ne ya na ni ka ko ko ne sidi it right it safe it healthy aiwa se ko la ga me ya dhyan kamino ko ko ne Thoromda jila asigi SP Jogesan Rahobijam amasung CMO Thawbal Dr. Y Nokul Singh Wangang ki Thoranga mari lenana Deputy Commissioner na CMO office tagi wakathon ama lamthaki mela asigi saruk omaina chinja ki store kuntra hen hangki
Laibak sinba thungba chathariba Ek Bharat Shrestha Bharat thaurangi saruk amoina Manipur gi mairoi sing yawba kangbu ama haujik Madhya Pradesh da lairi thauram asi pangthopagi maroiba pandamdi jati kanglu khaidana amana amagi chana lonchat amasung mahausadagi leijaragla polong sing khangminanan bani Ek Bharat Shrestha Bharat ki saruk amoina Manipur na Nagaland amasung Madhya Pradesh ka mapang oiminari haukiba numinini asda raija sigi mairoi kyana Madhya Pradesh ki tongan ba mapam sing da sakki ngasi mairoi sing na Indore leba West Plan amada satuna madugi experience phanganki masigi matangda khongchat adu saruk yariba MIT gi mairoi Thiam Biswanana Akasbani Imphal da sumna hai ngasi Ek Bharat Shresth Bharat haibagi ani suba numit sida Indore Municipal Corporation gi waste to energy adugumba biogas plant amada pubire moi gi plant da salubada nomada organic waste 500 tons muk collect tawraga process tawba matungda usable gas haibadi CNG je 17 tons muk puthoi odaidi lemhoriba residue atopa mayamduna organic manure oina puthoi plant da salubaduna nisagi energy puthokpasina kanu income da ju generate tawi amasung waste mayamje dumpyard landfilling gumba thamagadi methane gas produce toroga and akoi global warming gumba tholiba asije handagani masigi process mayam se akoi Manipur da ju apply to bunga magadi akoi Manipur gi ju waste mayam generate toriba se energy da conversion to bunga makani amasung pollution handaba ngamakpi yai Akasbani Imphal gi pau tabiri Kendra gi Haksal Mantri Mansukh Mandaviya na hari sarkar asina atuba matamda One Nation One Dialysis program hawdolagani National Health Mission na sinduna ngasi ayuk Tamil Nadu gi Marina Beach ta pangthokpa cycle rally amada saruk yaraduna manghai thawrang asina dialysis tawriba patient singna lebag asigi mafam amada hekta dialysis tawba yabagi khudongchaba pigani Mantri na tungda Tamil Nadu sarkar gi multi super specialty hospital gi phibam su yangsingki mahana video conferencing gi khuthangda Chennai gi Awadi da leiba Central Government Health Scheme Wellness Center Jatra hunki Tungda Kendra amasung Rajya Sarkar gi Haksel Bibak ki miyoi singa wari sanabada mantri hai Kendra na laibak asibu English singani kuntra fawbada malaria laina laitaba laibak ama ohenaba honari mangnai Kendra na National Health Mission amasung Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission gi makhada Tamil Nadu da lupa koti lising ahum supna mari pithakre Tamil Nadu Sarkar na Rajya dugi miyam gi sada marfudra mari COVID vaccine gi ahanba dose amasung sada marfuni toina anisuba dose gi vaccine kapangamba aduda thagatpa phongdoke Mantri nai Rajya dugi apuna missing gi koti ama lak yangkai nipan gi manung da miyoi lak kuntra mangadi Ayushman Bharat Yojana gi khudongchaba phangle Mantri na National Institute of Research in Tuberculosis da satki Mahangnai Rajya du miyoi lising manga hena TB laina na nari amadi laina asi leng na ba paikhatpa Niksai Mitra Abhiyan gi khudongchaba miyam na lodri TB laina laibak asdegi pungut mutat na ba honabada miyam punna thabak tawminabagi tangai phadaba lei haina mahangna phongdokki Chief Minister Health for All Scheme gi matang na miyambu bab tahan bagi thorum ama Imphal West ki Sagolban Tera Khuraijam Lera Community Hall da ngasi pangthokre ISWC Khamnam Bazana sinduna pangthokpa thorum aduda MLA Sapam Kunja Kishor Saruk Yaki thorum du wangang made MLA na hai scheme asigi makhada yum changduna haksang checkup tawba amasung ana ayek yauragana hospital da pukatuna layang bagi thabak asi mamangda amukta phawba pangthokkhidri District Administration Bisnupur na miyangi numit matang thagi tara manga dagi hauragani tha kudingi ahum suba iraibu miyangi numit haina pangthokani kariguma numit asi suti oiba taragana madugi mamangi numit aduda pangthokani haina jila asigi deputy commissioner gi cherolaman hairi numit asi Panchayat Resource Center Bisnupur da hariba numit sing asigi ayuk pung mapan makhai digi pangthokpa haugani hairi CPI Manipur State Council na Manipuri Laumi Lukka Kusamnaraga Har Phangdabagi Mayokta Wakat Mipam Amangasi Irabot Babanda Pangthokre Tharumdra Saruk Yakiba CPI Manipur State Secretary L Soting Kumar Hai Laumi Singda Har Phangamba Ngamdaba si Laumi Singda Lale Haijabam Toi Technopol Battalion Assam Rifles na ngarang Technopol da blood donation camp ama pangthokre idan tobagi maruiba amasung masina miwebegi punsikan bada achoba thogdang lauriba adubu miyam da khanganaba pandam da pangthopa camp aduda Assam Rifles ki personnel humudra romna idan toki Fundrai Battalion Assam Rifles da Thawal Jila gi Fundrai da ex servicemen singi mipam ama pangthokre Amaromda Mantripuki Battalion ngasi Imphal East ki Singku da Maira Paibi Youth Club amasung Village Development Committee singa mipam pangthoktuna tongan me hiram singi matana wapong kya khanakre None Battalion Assam Rifles ngasi Primary School Mongjorong Kunog da quiz competition na pangthokre lamdam madugi miyam amasung Assam Rifles ki marakta apabamari thamnaba pandam da pangthokpa tharum aduda makok matang tarba singda mana mathum bien thokki
नोमगी ओइबा फार्मर्स एग्जिबिशन कम फार्मर्स साइंटिस्ट इंटरेक्शन प्रोग्राम लोंगमाई बाजार कम्युनिटी हॉल पांगथोखरे आत्मा तमेंगलोंग सिंबा थौरम अदुदा नोने जिला की खुंजासिंग अमदी तोंगान तोंगानबा संस्थानसिंग की मियोसिंग सरुक याकी इंटरनेशनल एंटी ड्रग का मरी लेना तरा तरुक सुबह असम राइफल्स ना एनसीबी मणिपुर गंगासी यारिपोक यूनिवर्सल कॉलेज दा ड्रग एब्यूज अमसुंग इलिसिट ट्रैफिकिंग मतंगदा मियामबु बाप तहनबगी थौरम अमा पांगथोखरे अरोइबदा मरोइबा पाव इचाउगी अवाब नंगलबा असम की मियामदा तेंगबांगनबा पोलमसिंग मुख्यमंत्री नोंथोमम बीरेन सिंह नंगासी लमथाखरे आजादी का अमृत महोत्सव पालन थौरम की सरुक अमोइना फॉरेस्ट विभाग नंगासी नोमाइचिंगदा उ चारा क्या मरुम थाखरे मणिपुर नंगासी नौनमियोय अहुम कोविड-19 पॉजिटिव ओइखिबगा लोइनना राज्यसिदा हौजिक एक्टिव केस तरा मरी सुरे अफबा मचियोइबा चिंजाक चानबा पांदमदा ईट राइट मेला ngasi थौबाल जिला दा पांगथोखरे अमसुंग केंद्र की हक्सेल मंत्री मनसुख मंडावियान हारी सरकार असिना अथुबा मतमदा वन नेशन वन डायलिसिस प्रोग्राम हौदोकलगनी पाउ लोइजरे।